O Apo inusignak ket amunak, amum amin nga aramid ko, amum dagiti pampanunot ko, ore adda ka iti adayo. Agta trabaho akman wenno agin inanaak, amum amin agunay ko, makita nak. Uray sakbay nga agsauak, amumon ti inak ibalikas. Adda kalatta iti ilawlaw ko, ket salakniban nak iti panakabalin mo, jak matukod daytoy panakaamum kanyak, nauneg-unay ket saan ko ang magawat. Sa dino ti papanak tapno malisyan ka, sa dino ti pagkamangak tapno maadaywan ka, no umuliak sa dilangit adda ka masadyay, no agidakit ti lubong dagiti natay, masarakan ka met sadyay. No agtayabak amapan iti labes ti lelegakan ti init, wenno agnaedak iti ngarab ti taaw iti laod, adda sa kasadyay ang mangiturong kanyak, ti kanawan nga imam kibinen nak. Naranyag ay tuyang dawita, tuy pusok naranyag, nawan ti makapadak, ni Jesus tinawag, unanyag alawag naranyag, ang sinag pusok Henrik na, Jesus na inas, Jesus silaw, kararwag. Nasinag ay tuyal dawita, ni Diyos ito'y ala. Tuy puso pinamarig na, ayat ken grasya na. Unanyag alawag naranyag, ang silag pusok Henrik na, irupani Jesus na inas, Jesus silaw, kararwag. Narambak ay tuyal dawita, dayawayatata, ilang inagapuan na, para bulay luma, unanyag alawag naranyag, ang silag pusok Henrik na, tirupani Jesus na inas, Jesus silaw, kararwag. Agkararag tayo. Manakabalin ken managparabor unay a Dios si katikamang ken salakan mi. Timudem kadi dagiti arararaw mi, ket ti panagtuloy mi nga agserbi ken ka sa luwadam ken idalan na kami. O Dios, ti man baet dagiti panakaitublak mi bataken na kami. Iti daytoy nga oras iti bigat luktam kadi dagiti lapayag mi a pagdengeg mi. Kastamet ten iti puso ti tunggal maysa, isa pakaimulaan manen dagiti nasantuan na sasaong. Ited mo tinailangitan na kinasirib ti mensahero mamaaramat ita bigat, pakawanem dagiti babak anaramidan mi ti sangwanam ken iti pada mi a tao. Aduman dagiti masarakan ken masaranget mi ditoy a biag, apuon ti panaglamis ti panagserbi mi ken ka, ngem babaen ti pammati nga inpasdek mo kada kami, kabailan mi dagitoy gaputadda ka Dios iti biag mi. Ken Kristo Jesus daytoy iti sipapakumbaba dawat ken kararag mi. Amen. Jesus, let
Agtugaw tayo. Good morning! Ay, kasla di kay pa'y namigat Good morning! Ayun! Naimbag agsapa kada taming kakabsat, madayaw ti Apo ti presensya, ti sumagtugal may sa kada tayo ita. Kaya lang, napansin ko, tay kantaan tayo ti panglukat nga imno tayo, kasla, awan tayo niya nga nangig ko, manipod di tababa. Haan nga niya nga kasday karagsak. Kaslahaan nga naranyag tal daw yo. Tiim no ka na, unarnyag, alawag narnyag. Anang silnag, puso kenriknak. Kailang kita apay nga tang kasla nalidumot. Teacher Kat, pwede ba? First stanza at refrain. No, tiim no tayo, saritahan na anaranyag na ito nga makita mo dapat tirupa tayo. Ready? Amen. Smile. Unarnyag, alawag narnyag, anang sinag, pusok kenriknak, tirupa ni Jesus na himnas, Isus silaw, kararwak. Amen. Bukas di ko mo pa ng kanta tatay. Kada kayo nga day ti babalay da, pagtanganda, kwartuda nga nakasubaybay ti online ministries, online worship, sapay ta naranyag metal daw yung ita. Haan ko mga kasla ti dayjay kino nati may nga gayam ko nga pastor, iti da kami dya seminaryo. Gaputa, medyo maburiburan, ada problema dyan ti weekend appointment na, kunana, hanga naranyag tal daw ko ita. Anya nga rod, puor tal daw ko ita. Ag problema it ya destino na. So nga, hanga naranyag, puor tal daw ko ita ko na. Ti maminsan pa yun na yung pagnal daw tayo aming kakabsat. Umuna, iti dahi tayo Domingo, rampakan tayo ti Domingo, dagiti laiko. Late Sunday dito iglesia tayo. Kati tema ti dayto nga tawen manipod iti General Board of Discipleship, rise up and reveal God's grace. Tumakder ka, bumangon ka, ket ipakaammom ti parabor ti Dios. Iwaragawag mo ti parabor ti Dios. Dayto iti may santo ang mga gantayo manipod iti guest speaker tayo tatangal daw. May kadwa, kakabsat, dagiti trabahadoryo, pastor, diakonesa, addanto ijay Manila Episcopal Area Church Workers Convocation, ijay Teachers Camp, Baguio City, into no Martes, Miyerkules, Kanuwebes. Pumanaw kami dito'y next iti alas 6, nagsapati Martes. Gapuna, nudda dagiti birthdays, Thanksgivings, memorial services, nga plano tayong schedule. Naibagbaga nga naipakpako na idin, nga awan kami iti dagito yung aldaw. No di mabaling schedule tayo iti later dates. Later dates. May katlo. Dawatig man nga tumalyaw kayo amin dyan likod. Sabsabali niya, patalyawang kayo dyan likod. Makita yun dyan puraw atela sa jay. Ada puraw atela dyan pader, dyan likod ni Kapsat Karoni. Inton first Sunday iti November, iso ti panang ngobserbar tayo ti Memorial Sunday dito inax. Apay niya ti
purpose na data pro nga tela dita. At dahamat pentel pen one markers dita. Dawat ko nga isurat yu kuma dita white cloth, tinagahan dagiti minatayo, nagan dagiti miyembro ti pamilyayo apimusay, nga kayat yung ilagip tayo into no Memorial Sunday. Tintaramiden tayo ti dayta nga cloth, manipod Ilocano aging gati contemporary service, during the processional, apag-iso Communion Sunday pa dayay, during the processional, may i-process to dayta nga memorial cloth, iso ti may isang iyakob tayo iyan ti communion elements. In the communion table, we celebrate the communion of saints, both the living and the dead. Ada iti panagkaykaysa dagiti sa santos na biagman ken wenno natay da. And that is the perfect place for us to celebrate and to commemorate the lives of our loved ones who have gone before us. Isu nga ulitek sakbay kay ko mga gawid, uno sakbay tayo nga mapanja Sunday School, dumagas kayo ti dayta nga memorial cloth. You write the names, isurat yu tinagan, dagiti kakabsat tayo, ipatpatig tayo, nga isuda api mo sa imun-unan. Tamay raman danto, rambakan tayo ti biagda, into no first Sunday to November, Memorial Sunday. Kastamet, nga numabalin, isurat yung tinaganda iti may nga papel. Itadyo kada kami, una ni ikabsat nga Marlene, uno ni Ate Anselma, uno sino pa kadagiti leaders tayo ni Teacher Leia. Isurat yung tinaganda digiti mina tayo, i-submit yung kadakwada, tapno mairaman nga hopefully maikabil tayo, may flash tayo ti screen ti naganda inton first Sunday ti November during the memorial service. So, the Communion Sunday is also our Memorial Sunday. Sumaruno, inton Domingo, kakabsat, rambakan tayo ti Children's Sunday. Domingo na itubing. Ti Christian Education Ministries tayo at dahin sa Canada, isag sa Canada, presentasyon na itubing. Actually, sapsapol kami iti nalaing ko mga agbasa iti Ilocano. Ubing analing agbasa ti Ilocano. Isulaing tayo balasan ko, kundi na maumutagbasa ti Ilocano. An nga deruaman ti Ilocano. Agsapsapol kami tubing analay agbasa ti Ilocano. Tapno, iso kumati ag-liturgies, wano, scripture reader. Mabaling nga scripture reader. No, damuyo kakabsat, ibagayo ko dagos kanyak. Uy. So, rambakan tayo ti Children's Sunday itong Domingo. Maudi. Kakabsat, kablaawan tayo man, dagitag kasangay, ti daytoy alawas. Let us greet all those who are celebrating their birthdays within the week. Ken uray tinapalabas nga saan tayo nga nakablaawan. Saan tayo nga naikararagan nida. At datoy dagitay kasangay ti daytoy alawas, October 23, aging gat October 29, Alex Johan Cuyugan, Mariz Ortega, Mary Bernadette Antalan, Renan Maribuho, Jessa Viernes, Jedediah Shemiap, Gladys Bartolome, Rebecca Sun, Randy Aquino, Arlene Ligo, Tarsilia Anacleto,
Hajun Lagahit Lee, Zach Jaden Antonio, Gia Celis Gonzalez, Federico San Diego, Vanessa Setay, John Patrick Tito, Sebastian Maribuho, Tisha Marticio, Kayela Gail Guevara, Rachel Joy Naluz, Ofelia Diego. Dagitoy kasangay ti daytoy alawas. Adda ka di ditoy ita. Adda ka di kasangay ti daytoy alawas nga adda dito ita. Do we have any birthday celebrant or celebrator within this week or here? Meron ba sa inyo? Okay, punta ka dito sa harap iha. Saka si Morris, pwede bang dalhin nyo dito sa harapan? Ayan. Yung mga birthday celebrants. Ayun, no? Kailan birthday mo, Iha? 28 po. 28. Tapos, nung 19, Pastor. 19. Kaya lang hindi natin na pag-pray nung anniversary Sunday, ano? Dapat may pag-pray siya ngayon. Ada ka di pay? Kada kayong aday iti pagtanganda nga kasangay, adawati ka di nga iti daytoy kanito panagkararag. Iyok radyo ka di dagiti dakulap yo tapno and receive our prayer of blessing for you. Mabalik ka di nga iyon natyo dagiti takyag agturong kadakwada. Let us pray. Agyaman kami ken ka o Dios, apo kon manubot mi. Agsipod ta si kati Dios iti biag. Dios agubwayan ti amin a kinaimbag. We thank you, Lord, for you're the God of life, the source of all blessings. Iti daytoy gundaway nga adda iti nagtatangan mi dagiti kasangay ken nagkasangay iti napalabas alawas. Dawaten mi nga rod itaw Dios. Iparukpok mo ti parabor mo kanakwada. Shower down your blessings upon them, O Jesus. Salakniba mida, protect them. Aywanam ida. Patgam ka di uapo ti kararagdaken ka. Ken kararagdag iti naganakdaken ka. Ipaay mo ka di ti panakaagas kay ti nasakit da. Kastama taramidam mo apo ka di dati pagtanganday suda nga kasangay ita. Lord, we pray healing to be upon them. Overflowing mercies be upon them. Grant them their heart's desire. We release blessing upon blessing, blessing that comes from you, O Jesus. Thank you. Thank you for their lives. Thank you for we know that these prayers are now being answered. Itinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen kan amen. Kantaan tayo man iti birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. Happy birthday and God bless you. Happy birthday. Kastamad kakabsat, ulitek, hanyo kadilip-lipatan ti dumagas ni jay Baka no hanyon to ko makita tinagan dagiti minatayo nga dayjay agpunto kay tukat kanyak. Ti maminsan pahay na yung bagag sapa kada kayo, kat ti apo ti madayaw, ti presensya tayo ti daytoy a Domingo, dagiti layko. Ti maibasa ket maadaw
iti may kadwa libro iti Timotyo, manipod iti kapitulo 1, iti versikulo 8, aging gana ti 12, ket kastoy iti mabasa. Ngarod di kaagbain nga mangsaksi ti apo tayo, sa anak met nga ibain as ibabalod, iti gapu ken Kristo. Makipagsagaba kakit di gapu iti naimbag adamag, kas mayanurot iti pigsa nga inted ti Diyos. Insalakan na ka ken inayaban na tayong agbalin at tattao na, saan agapu iti naaramid tayo, no diket gapu iti bukod tayo apanggep ken parabor. Inted na kada tayo daytoy a parabor babaen ken ni Kristo Jesus, sakbay a panakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarangen kada tayo, ti parabor babaen ti ay ti mangisalakan kada tayo ni Kristo Jesus. Babaen ti naimbag adamag, amu tayo agibusanen ni Kristo ti panagturay ti patay, ken impakita na ti biag nga agnanayon. Dinutukan nak ti Diyos akas apostol ken maestro. Ngem sa anak a maupay, agsipod ta amok no siya sino ti pinatik, ket awan duadwak akabailan na nga aywanan ti intalek na kanyak, aging ga iti dayta nga aldaw, ti sao ti Apo. Ti Ebanghelyo segon ken San Mateo. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan ken kuana ti maysa a babae a taga Kanaan ken nagnayad iti dayta disso ket kinunana, Apo, anak ni David, kasyan nak kadi. Linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngem saan na sinungbatan ni Jesus? Imasidagdag iti adala nakit kinunada. Patgamon ti dawat na tadikat agikiikis at sumusurot kada tayo. Kinuna ni Jesus, na ibang unak laeng kada iti nayaw awan at tattao ti Israel. Ngam na pa nagparintumang ti babae ti sango ni Jesus, sana kinuna, tulungan na kadi, Apo. Sana rumbang nga laeng ti kanen nagitubing sa ipurwak kada iti aso, kinuna ni Jesus. Agpaisot ako nam, Apo, insungbat ti babae. Ngam uray dagiti aso kanenda dagiti murkat a maregreg iti sirok ti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana, babae, dakkel ti pamatim, maitad ken ka ti dawat mo. Kat iti tamat lang nga oras, imimbag tanak na. Pinanawa ni Jesus dayta lugar ket nagna iti igid ti danaw ti Galilea. Simangat iti may sa aturod sa nagtugaw. Adu at tao tinapan ken kuana. Naikuyog da kaligiti pilay, bulsek, lugpi, umal ken adu pa yung masakit sa daimpan iti sangwanan na, ket pinaimbag na ida. Nasdaaw dagiti tattao iti nakita da, ang makasaon dagiti umal, naimbagan dagiti lugpi, nakapagnan dagiti pilay, ken makakita dagiti bulsek, ket indaydayaw da ti Dios ti Israel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagna. Ti silaw ti dalan ko, ken
Wow, thank you, choir. O worship the King with how great thou art and ano pa yung isa? Bigla ko nalimutan yung isa. Such a very wonderful rendition of that medley or mashup. Kakamsat, hindi nga digiti CE team, Christian Education Ministries team tayo kat nag-meeting, kunada, pas, na pagnunumuan nga inton 4th Sunday, iso iti panangobserbar tayo ti late Sunday. Kati speaker tayo iti Ilocano kat ni Judge Larida. Ay good kung nakanakwana. Sige, agaramit kayo ti surat. Sulaang tagayam ti bagsak na, ti agaramit ti surat, ya pastor. Ngam sakbay pailaan nga naawat ni Judge ti surat, kat kinasarita natin Liz Isuna, Liz Mariano, kat kinana, wen. Basta nakso MC han nga masaanan kat. Ano, Judge? Saan tayo haan nga baro kada tayo Isuna? He has been with us in the past. Kadkadwa tayo amamuyo. Nabaybayag ng amuyo ng siyak. Ng may salaang ti mabaling ko ngay may baga ka na kay tata. Ado dagiti posisyon iti iglesia nga nagganan na. Nagbalimpay nga chairperson ti Board of Trustees ti Eskwelahan tayo. Ado dagiti dumapay nga posisyon. Nagbalimpay nga annual conference ti UMM President iti PAC. Ngamitata iso ti Executive Vice President iti National United Methodist Men in the Philippines. At dati national level. Proud dagiti nagadnakan kwa na. The attorney kan Mamil Edwin Larida. Idi na nangagdang suti speaker ko idi when was that? 3 weeks ago. Nagkinita da sada nagisam kahit. Kadwa na mo at kada tayo tinapintas nga kaingungot na nati-cheat. Ti-cheat. Ayan. Kakabsat ng gantang artimen sa iti apo ngay pay kada tayo, babaan ka ni Judge Edwin Larida Jr. Judge? Naimbag nga bigat yu amin, kakabsat, kaya naganak. Agyamanak launay, Pastor, kada itang very generous nga introduction mo kanyak. Ngayon kay naibagam, nabayagdak nga mamamud to yan. Ito'y naks kami nga dimakel. Babasit kami pa lang, ito'y kami agsimsimba kada mama, ken ni Papa, ken nagigay kakabsat ko hindi. 70s, ito'y ak nagbasa ti ti grade school ko, ito'y naks, Bethel Knox School. And I'm sad to know, I'm very sad na due to economic reasons, financial difficulties, ket nagsaragayam datoy alma mater kon. I'm still hopeful nga baka mabalin pa nga ma-revive. Dajati pagtungtuntungan mi kada pastor tatay ken ni admin
Pastor. Idi last Sunday, pagpasensyahan yon kakabsat kinaganak, kaya dato'y sermon ko na isurat ti English. And last Sunday, being the United Methodist Men Sunday, I was also the speaker in Central United Methodist Church. Dahil na ibagangar ni Pastor kanya tatay, siya ti madamang Executive Vice President ti National United Methodist Men of the Philippines. Kaya ti Presidente ti UMM ni Brother Romy Valdez di Davao Episcopal Area, kaya may summit lang nga Ilocano. I got elected to my present office as Executive Vice President of the National UMMP. But before I got elected to my present office, I started as a UMM. And then a UMM officer, then became a local UMM president of Central United Methodist Church. Then imangat nakbasit, nagbalinak nga district UMM president ti Southwest Metro Manila District. Then in Palubos ti Apo, imakyat nakmanen, nagbalinak nga Philippine Annual Conference United Methodist Men President, then national office. This is in addition to my being a long-time Sunday school teacher, not only in this church, but also in Central United Methodist Church. I've handled the early birds Sunday school here for quite some time. Before that, adapay na jay agape Sunday school class. Idi na kuan sa daya, idi 90s. Agape Sunday school class si Tagalog. Then early birds. Si kami kahit kabataan pa lang ni Mrs. Ito'y kami ng rugi, choir member kami, Sunday school attendees kami, tapos naging Bible study leader ako ng early birds. And then, nagsubliak nga Sunday school teacher ti early birds. Sister Neri, Brother Jimmy. Kakadwa kami. Idi nagsubliak nga agisuro ti early birds. Jay Central, isursurok met jay Ilocano Church, Ilocano choir members ti Sunday school da. So, from my viewpoint, I believe all these years I have been a faithful follower of our Lord Jesus Christ. Faithful not only in my service, but also in my giving and financial support to the church and other ministries that our church had supported, both local, district, and conference-wide. With all these contributions, you may say, I am so active, I'm an active layman and a leader in our church. Ayaw kong parang
I would sound like a Pharisee, no? Sa parable of the Pharisee and the tax collector, which is our lectionary this week. Ayokong magtunog ako'y Pariseo, ninaangat ko sarili ko. Hindi. I would like to see myself more as the publican, the tax collector, who cannot even look up to the sky, head bowed, and told God, I am a sinner, Lord, have mercy on me. Okay, so with all these contributions, with all this that I've done in the ministry and service of our church, masasabi nyo na ako ay isang leader ng simbahan. But I pose these questions to everybody. What if the leader gets somehow disabled? What if the leader gets struck with trials and sufferings in life? Can he still lead with the same passion as before? What if the leader becomes helpless and vulnerable? Dato nga rod tema tayo, ti late Sunday, tatanga Domingo, kuna na jay tema tayo data program tayo. Rise up, reveal God's grace. Nagpintas nga sagot kadagiti questions ko tatay. What if the leader becomes helpless and vulnerable? Rise up, reveal, continue to reveal God's grace. My brothers and sisters, we all become vulnerable and helpless at some point in time of our lives. As we've been taught in the scriptures, trials and sufferings are a normal part of our lives. We all go through them. No one is exempted, not even the poor, not the rich, not the mighty, not even God's children are spared. Death of our loved ones, illness like yung COVID, kung tayo tamaan ng COVID o anumang sakit, job loss, mawalan tayo ng trabaho, business losses, mga negosyo natin babagsak. These are just some of the examples. In my recent readings and meditation of God's Word from the Upper Room Devotional and Upper Room Disciplines, please allow me to share the quotes and stories of our brothers and sisters who were contributors therein. Ang devotional ko po kasing binabasa yung Upper Room. Alam niyo po yun, yung every 2 months. And then yung Upper Room Disciplines, medyo mahirap din basahin. Yun po yung mga binabasa ko sa araw-araw in my devotion. At gusto ko pong i-share sa inyo yung mga experiences ng mga contributors doon. Sabi nung isang writer, life can sometimes jostle us about, causing disorientation and placing us in situations that make us vulnerable. Life's trials can shake us, overwhelm us, making us helpless and vulnerable.
At times, life springs unpleasant surprises on us, leaving us dazed, not knowing how to make sense of it all or how to move forward. We become defenseless, we become speechless. One writer said, his deaf parents, bingi yung mga magulang niya. His deaf parents approached life head on and never let their deafness or disability stand in their way. While his mom and dad lacked the ability to hear, they had an extremely strong sense of sight and observation. They could walk into a room, walk back out, and then tell you about the room in vivid detail. When they meet someone, they could read the person's facial expressions, gestures, and non-verbal cues, and make accurate statements about that person's disposition or mindset. Biro nyo, mga bulag na mag-asawa, magulang na isang sumulat nung devotion. Hindi bulag, hindi pala bulag, bingi. Pero, nila, tama ba? Nilang tao, kahit hindi nila naririnig, ang isang tao na nakikita nila yung karakter ng isang tao, kahit hindi nila naririnig, nagsasalita. Sa pamagitan lang ng gestures, ganon, facial expressions, nakikita nila, nasasabi nila ng tumpak yung karakter ng isang tao habang nagsasalita, pero hindi naman nila naririnig. Okay? Yung kanilang pagkabingi, hindi yung naging hadlang para magtuloy ang buhay. They approach life head on. Wow! Meron pa bang tatalo nun? Okay, meron pa bang tatalo nun? Disabled ka, no? Bulag ka, bingi ka. Pero hindi ka nawawalan ng pag-asa. As the story of those deaf parents of one writer reveals, the message is clear. Even in the face of immense challenges, God will provide a way for us. Nothing is too big for God, who uses unexpected situations to provide for our needs. Look at the story of God's chosen people, the nation of Israel. They went through a lot of fire and water. In their exodus from long years of slavery in Egypt, they passed through the Red Sea that God parted. When they were taken as exiles in Babylon, they left their homeland a desolate wasteland, littered with dead bodies and ruins of places and buildings they were once proud of. Even God's chosen people were not spared. In these most difficult situations and trying times, what should we do? Like yung mga Israelita, no? Yung mga pinagdaanan lang mga kahirapan sa Egypt, sa Babylon. Anong ginawa nila? In this most difficult situation and trying times,
What should we do? Can we still continue leading people to Christ and living as faithful followers of our Lord Jesus? Sabi nga ng tema natin, rise up, reveal God's grace. This is very timely passage. As read to us a while ago in 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 12. And if I may add also the words of the psalmist in Psalms chapter 66, verses 1 to 12, we have to take comfort in these particular passages of the Bible. We acknowledge that there are times that have not always been easy. But instead of complaining to God and asking God, why? Why me? The psalmist responded and notes a surprising but inescapable fact. Sabi nung salmista, in-acknowledge niya yung mga trials and sufferings na dumaan sa buhay niya at sa buhay ng kanyang nasyon, ang Israel. Sabi nung salmista, look, we are not destroyed. We are still alive and breathing and kicking. We survived. Our defeats are temporary. We will come through the ordeal of our lives stronger than ever. The Israelites, the chosen people of God, survived because because God was with them through it all. Diba? I survived. Alam ko rito sa church natin na dito, may mga kapatid tayo, tinamaan ng COVID, hindi lang minsan, 2 beses pa. Pero buhay pa sila. Diba? Tamahan ka ng COVID, diba? Magko-complain ka kay God. Why me? Why me? God, why me? Ano sabihin natin? We survived. We are not destroyed. Praise be to God. You know, yung mga trials and sufferings natin, parang transitions lang yan eh. Yung mga trials natin, transitions yan in life. Transitions in life are important because they are God's way of preparing us for what is ahead. Sometimes the transitions are long, like the Israeli exiles. They were in a foreign land, in Babylon, for years. Mahabang panahon nandun sila sa Babylon. It seems to them there was no light at the end of the tunnel. There are situations when we feel like this, di po ba? Nararamdaman niyo ba yung maganon? Na parang hindi natin makita yung ilaw at the end of the tunnel. When we feel, ang tagal, no? When we feel that we are in for the long haul. When we think that God is playing a long game with us. We pray, but there are no immediate answers to our prayers. We cry, thank you, Professor. We cry to God for mercy and justice, but there is no answer. Anong gagawin natin pag ganon? Ang haba ng waiting period, transition, ng suffering natin, ng trial. Anong dapat natin gawin? Continue to pray. Pray, pray, and pray. Ano ba yung lectionary natin last Sunday? The parable of the unjust judge, no? And the persistent widow. O, di ba? Yung persistent widow, makulit. So, ganun din dapat tayo.
continue to pray like the persistent widow who kept on asking the judge about her case. As the prophet Jeremiah said to the exiles, the Lord has spoken. Ito yung si Jeremiah, sinabi niya itong passage na to sa mga Israelita nandun sa Babylon as exiles. Sabi ng mga tao, yung mga Israelita, Lord, ang tagal na namin dito, ang tagal namin. Gusto namin bumalik na sa aming homeland. Anong sinabi ng Diyos, Panginoong Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah? Ang sabi ng God sa kanila, continue with your life. Biro mo, continue with your life. Nandun ka sa ibang bayan as exile. Ang sasabihin ng God sa iyo, continue with your life. Move on. Work for the good of the cities where I have made you go as prisoners. Pray to me on their behalf, because if they are prosperous, you too will prosper. So continue with our lives. The people of Israel soon discover and realize that God is with them even in Babylon, not just in their temple in Jerusalem, but wherever they are, God is with them. They can pray to God just as easily in Babylon as they did in Jerusalem, and God heard them. If we think that our transitions may be long, that we may settle in for the long haul, that God may be playing the long game in our transition, in the meantime, we need to get to work. We need to get to work being the people of God wherever we are in all kinds of circumstances. Okay? Sa transition natin, waiting for God's answers, continue to live your life. Trust and obey. Diba? Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His... Trust and obey. Alam niyo yung kantang yun. Trust and obey. Pray. Pray. And ano ang sabi pa ni Paul? In all circumstances, in your ups and downs, continue to be thankful and grateful to God. Okay? Diba? Rejoice. Be thankful in all circumstances. And siguro, continue also in your giving. Our trials and sufferings will not stop us in serving here in our church, in giving what we need to give. So, hindi dapat tayo hihinto sa paglilingkod at sa pagbibigay. Trust and obey, pray, give thanks always, and continue your giving. In the midst of suffering, we find God's strength. In adversity, we find resilience. We find that through it all, God's faithfulness is eternal. Wow. For this alone, we should always be grateful and thankful because of the greatness of His faithfulness to everyone. Therefore, my brothers and sisters, our sufferings and hardships should not stop us from serving our Lord, our Lord God. Continue to reveal God's grace as the theme of our latest Sunday today. Tingnan niyo ang story ni Apostol Pablo. All sorts of trials and sufferings have
have beset him. Name it. Nasa kanya, lahat na ata ng paghihirap na kay Apostol Pablo. Nabulag siya. He encountered shipwreck, persecution. He was flogged many times. There were threats to his life. Many wanted to kill him. Okay? Yung flogging, di ba? He was a prisoner. Nagkaroon pa siya ng sakit. A thorn in the flesh, an illness. Imprisonment, literally chained in both hands and feet while in prison. And, hindi to biro. And an imminent death staring him in the face. Mamamatay na lang siya. He continued his ministry and service to our Lord even in prison and awaiting final execution. All the letters and epistles he wrote to the early church and to his young disciples like Timothy, he wrote them in prison, and these letters he wrote have been a great part of the New Testament of our Bible. Brothers and sisters, may the message inspire you to continue to serve God in the midst of trials and sufferings. God bless us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Itati tiyempo na panangipaay tayo dagiti pagyaman ken sagsagot tayo. Iti santuario mo, Apo, ited miti naton mi. Ited mi ken ka, O Diyos, naton na panagdaya. Ipay mi ken ka, naton na napon panagyaman. Ipay mi ken ka, naton na napon ragsak. Nagkararag tayo. At tuyo, Apo, dahil ito nga sagot mikan ka, ing kami paay. Agyaman kami, iti panang bendisyon mo kada kami, babay ni ti nangagan mi nga sao, nangagan mi ang mensahen. Katita, sumumbat kami, babay kayo ito ya daton. Pasantom ka dagito yung daton, o Diyos. Santifikaram ka dagito yung daton. Makaya ayaw da ka diti sangwanam. Benisyon nam dagiti amin anang ipay ka dagito. O Diyos,
Numanuman ka ditin paay dagiti nakmukan ka, akas daton da. Isublim ka di ti maminggasot adaras ka nakwada, uno da adupay. Agsipot ta dayto iti pagadam ka na kami. Ti agtalinid kami, akanayon, naglaplapusanan. Tapnukas, awatan mi taglaplapusanan na parabor mo. Mabalin mi ti mangipaay iti iglesyam, mabalin mi ti mangibingay kay iti melisyon iti sabsabali. Wenno Apo, ulitan mi, may ayo ka kadi, kadi ito'y asagot mi. Tinagan mo Kristo. Amen. Magkararag tayo. Iti isusurot mi kan ka o Diyos. Iti isusurot mi kan ka o Jesus. Iti isusumbat mi, ti awis mo kada kami. Ang mangiwargawag ti Ebanghelyo, mangibingay iti naimbagadamag ti panakaisalakan. Dumteng dagiti panubok, dumteng dagiti suot, dumteng dagiti oposisyon. No daduma, kasla kayat min iti sumardeng. No daduma, Apo Diyos, kayat min iti saan nagpatuloy. Yan no dumteng dagitang kanito, Apo.
Agyaman kami agsipod at daka. At daka akanayon na suporta ka na kami. At daka akanayon na may pagbaka ka na kami. Saan ka pinanawan? Saan ka baybayan? Agtuloy ka lang. Daytoy ti maysa kalagiti pasat ti mensayem ka na kami ti daytoy ngal daw. Gapuna dawatan mi ulitin mi dawatan tulungan na kami tapno mabalin mi iti bumangon tumakder ken iwaragawag ipakaam mo tinagan mo ti ebanghelyo ti dayag mo. Nagyaman kami gaputi anangaramat mo kani Judge Narida tapno may bingay ti mensahem ka na kami ti daytoy nga tao. At tuy matuha po dagiti anak mo si paparintumong da si papakumbabada ano matag ti sangwanam dawatag ken kawapo denggem ka di dagiti karkararagdaken ka denggem ka di wapo dagiti arararagdaken ka imatangam o Diyos dagiti luluada punasem ka dagitoy agasam ka di dagiti nasakit da agram ti nasakit dagiti pasat ti pamilyada no daman ka dagiti pagdaldalanan da asaan na nasaya no daman ka dagiti parikot da ita tulungam ka dida awitem ka dida o apo kasama taramidem ka iti at da iti pagtutugawan da agraman da kita da iti pagtangan da ita sa gidem agasamida araku pamida o Jesus araku pamida kadagiti agladladingit gapo iti lagip dagiti pasati familia da isuda ngay mununan liwliwa umida ituloy mo kada liwliwaan ti pamilya dahil di kapsat nga Israelita Margalyo tinapalabas sa tawan bimusay kataging ka itata sila ladingit ti pamilya liwliwam kadiwapo agrama na iti amin naging ka itakag ladingit gapu ti pupusay dagiti pasat ti pamilya na o Diyos ipay mo ti bilag patibkerem ti pamati patibkerem ti rikna ti sumag tungalway sa kana kami wenwa po patibkerem na kami italik ko da ito'y kongregasyon kan ka italik ko da ito'y kakabsat kan ka salwadam kadida aywanam ida bedish na ida ulitik wapo denggam di kita araraw da
Dayawon da ka, agsipod ta. Amumi adagiti kararagmi kat addan ngayon kasungsungbatan. Amumi adagiti dawat mi kat ingkan pinatgan. Dayawon da ka, pagyamanan da ka. Tinagan mo Kristo, dahito iti kararagmi. Amen. Kakabsat, ti Diyos na asi ka na ayat, ti Diyos ada kanayon amang banbantay, mang salsalwat kada tayo. Ti Diyos ada kanayon akadwa tayo. Dumalang tayo man ti panubok, dumalang tayo man ti adu a panubok. Ti Diyos iso iti mangbagkat mga rakop kada tayo. Intayo nga rod, ituloy tayo ngay waragawag tinasantuan ang nanagan na. Intayo nga rod, ituloy tayo ngay pakamo, ti naimbag adamag ti panakaysalakan, ngagtaod kan kwa na. Katkas mapan tayo, awatan tayo, ti pamendisyon na. Bendition iti Dios kanayon eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigin ko mati pusong, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios itet na Tama, Itanak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Awisan tayo man ni Ateneri, agraman ti may sakik ti mangidadaulo iti visiting team tayo ni Kapsat nga Marlene to may daditoy. Siyempre, ti associate lay leader tayo. Judge? Siyempre, ang mabaling ang malipatan, the First Lady,
Di na kayo naman. Knox United Methodist Church awards this certificate of appreciation to Judge Edwin G. Larida Jr. for his depth of spiritual insight, biblical reflections, and relevant contextualization as guest speaker in the Ilocano service during the Leyte Sunday celebration, given this 23rd day of October 2022 at Santa Cruz, Manila. Signed by our lay leader, Brother Alan Aguilana, our council chairperson, Brother Jovito Sermonia, and our administrative pastor, Reverend Sunny De La Peña. Amen, amen. Mabaling ka din kumaitay amin.